Dobro večer svim gledalcima. Dobrodošli na webinar koji smo večeras organizovali za vas uz pomoć Američkog kutka Mostar, kojem ovom prilikom zahvaljujemo. I evo, sa radošću vam predstavljamo naš webinar Back to Basics, online učenje osnove. U ovo vrijeme korone, samoizolacije, karantene i nekih tako, mogu reći, malo neugodnih stvari, ipak ne smijemo zaboraviti da nam je učenje veoma važno i kao psihološka stimulacija, kao nastavak kontinuiteta školskih obaveza koje su ranije započete i koje nas vode ka kraju školske godine. Svjedoci smo rapidne izmjene paradigme učenja u korist korištenja digitalne tehnologije, koja sada evo postaje sve prisutna i koju koriste čak i oni njeni najveći, mogu reći, mrzitelji koji su bili protivnici da se uopšte digitalna tehnologija koristi u nastavi, a sada ona pokazuje svoju praktično nezamjenjivu vrijednost u ovom momentu. Ja sam večeras odlučio da vam predstavim neke od digitalnih alata koje smatram esencijalnim za primjenu u nastavi i koje bi bilo dobro da svaki entuzijastični nastavnik zapravo nauči i savlada korištenje ovih digitalnih alata kako bi mu učenje online bilo fluidno i lako i kako bi komunikacija između učitelja, nastavnika, profesora i učenika, studenata bila zaista izvedena na obostrano zadovoljstvo. Dakle, predstavit ću vam servis Google kojeg nisam slučajno odabrao. Smatram da je Google veoma pouzdan servis i zato mu dajem prednost u odnosu na mnoge ostale koji također imaju mnoge svoje benefite, ali sam ipak odabrao Google upravo zbog te pouzdanosti i zbog činjenice da Google stalno radi na razvoju svojih aplikacija i stalno nas iznenađuje novim i novim inovacijama koje idu za tim da nam olakšaju svakodnevni život i rad. Razlozi koji su me opredijelili za Google servis su i sljedeći. Google se koristi na svim platformama, i na Windows operativnom sistemu, i na Androidu, a iznad svega svi uređaji koji koriste Google su međusobno sinhronizovani. Jednom, dakle, kada kreiramo account, recimo na laptopu, on je sinhronizovan i na našem mobitelu, i na tabletu, i tako dalje, na svim uređajima koje mi koristimo. To je naravno bio veliki razlog. Google je tu zaista superioran. Predstavit ću vam i Gmail, odnosno način otvaranja akaunta za Gmail, i razlog zašto sam se odlučio za Gmail je taj što je on esencijalni dio Google servisa i pokazao se kao jedan od najpraktičnijih i najjednostavnijih mailova, a o potrebi da imamo takav jedan komunikacijski alat govori činjenica da nam je višestruko potreban. Znači, prije svega, imajući Google account i Gmail, dobijamo pristup i drugim alatima, veoma važnim alatima za učenje na daljinu. Još jedan od esencijalnih alata Google servisa je Google Drive i odlučio sam i njega da vam predstavim večeras, jer smatram da ima neprocjenjivu vrijednost u učenju na daljinu i inače za pohranu naših dokumenata, kako se to popularno kaže, u oblaku. Google Drive se koristi kao hard disk koji imamo na kompjuteru, samo što je Google Drive zapravo virtualni drive koji mi pristupamo putem Google accounta i na njega možemo pohranjivati sve vrste fajlova. On ima 15 GB prostora, dakle u esencijalnom paketu dolazi 15 GB prostora koji je prilično velik prostor za pohranu podataka, a možemo pohranjivati bukvalno sve vrste fajlova. Od slikovnih fajlova, tekstualnih fajlova, video i multimedijalnih fajlova do Worda, Excela, PowerPointa i drugih Microsoft Office dokumenata s kojima su mnogi prosvjetni radnici familijarni. Dakle, većina ih radi upravo u tim offline aplikacijama.
Google Drive nam zapravo omogućava da sve te fajlove koje koristimo u raznim offline aplikacijama koje se nalaze instalirane na našem kompjuteru i koje mi inače čuvamo na kompjuteru, možemo da ih sačuvamo i na Google Drive-u, dakle na našem virtualnom drive-u, a da ih odatle jednostavno, veoma jednostavno dijelimo ili popularno rečeno šeramo sa našim učenicima, sa našim klijentima i tako dalje, sa drugim nastavnicima. I o tome će biti dosta riječi u nastavku ovoga webinara. Još jednom da naglasim, jednom kada registrujete svoj Google account i dobijete pristup svim ovim Google aplikacijama, i Gmailu, i Google Drive-u i ostalim koje ćemo vam pokazati, dobijete jednu zapravo pristupnicu gotovo svim digitalnim alatima koji danas se u svijetu koriste. Jer većina njih traži da se logiramo upravo sa ili Google accountom ili Microsoft accountom i oni se najčešće koriste za logiranje. Naravno, možemo se logirati na digitalne alate druge i sa nekim drugim mailom, ali registracija sa Gmailom, odnosno sa Google accountom je veoma jednostavna. I evo da sada konačno napravimo svoj account, Gmail account, koji će biti naš, personaliziran i kojim ćemo dalje komunicirati sa svima ostalim. Kada u pretraživač, Google pretraživač, browser, upišete Gmail i kliknete, on će otvoriti ovu stranicu. Pojavit će se dakle ova stranica sa podacima za logiranje. Ako imamo registrovan account, onda ćemo tu upisati već svoje podatke koje smo već ranije upisali, a ako ne, onda ćemo kreirati account kao sada. Dakle, kreirat ćemo account, ovdje piše create account. Imamo ovdje i next. Bitno je reći da ono create account, kad kliknete na to, pojavit će se dvije opcije, for myself i to manage my business. Odabrat ćemo naravno for myself, budući da pretpostavljamo da ovaj put ćemo to uraditi za svoje privatne svrhe. Bitno je naglasiti da postoji još opcija za registraciju Google-a. Moguće je da se kreira račun za administratora, na primjer u školi, u fakultetskoj organizaciji i tako dalje, gdje administrator ima prava da dodijeli uloge ostalim nastavnicima i profesorima, ali o tome ćemo pričati nekom drugom prilikom. Sada ćemo se fokusirati na to da napravimo svoj lični osobni račun kojim možemo komunicirati sa našim učenicima, studentima, i to u situacijama kada možda škola još nije u stanju da kreira taj svoj account, nema još za to resursa, nema čovjeka koji bi to mogao uraditi ili još nije spremna na to. Uglavnom, nećemo se obazirati na sve poteškoće s kojima se škole susreću, a zaista ih ima, nego ćemo se držati pravila šta možeš uraditi, uradi. Znači, možete kreirati svoj račun privatni i putem njega nastaviti komunikaciju sa svojim učiteljima, sa svojim učenicima, studentima. Dakle, odabrat ćemo opciju for myself, kliknuti next i onda se pojavi račun, onda se pojavi prozor sa stvarima koje trebamo ispuniti. Šta trebamo ispuniti? Pa, vrlo je jasno sve piše ovdje. First name, last name, username. Možemo staviti svoje osobno ime. Znači, ime, prezime. Username, to je vrlo važno. Username treba biti nešto što je prepoznatljivo.
da se iz samog username vidi ko šalje mail. Često ljudi stave svoje ime i prezime kao taj prvi dio, prefiks e-maila, tako da odmah se vidi čiji je to e-mail. Ja sam za ove svrhe stavit ćemo neko izmišljeno ime da se vidi kako to izgleda, ali je vrlo važno da to odslikava nekako vlasnika e-maila. Kada ste kreirali username, potrebno je kreirati password i to je vrlo važno da kažem. Password treba da bude jak, a to znači da bude sadržan iz najmanje 8 karaktera, slova i brojeva ili onih znakova raznih koje imamo na tastaturi. Zamislite, ti znakovi čine da password bude mnogo jači, znači da ga je teško hakirati, da ga je teško probiti i Google preporučuje da koristimo i brojeve i simbole i velika i mala slova. Na taj način, pošto je to prvi zid odbrane našeg e-maila, onda zaista koristite to prilikom kreiranja passworda kako bi vaš račun bio što zaštićeniji od nelegalnih mogućih napada kojima smo svjedoci danas. Zaista ih ima. To je realna opasnost. I zato poslušajte pažljivo da kreirate password sa 8 nekih karaktera u kojima možemo, znači, ponavljam još jednom, odabrati slova, brojeve, simbole i naravno to ćemo negdje zapisati, negdje pohraniti taj password kako bismo u kasnijem periodu ne bi se desilo da mi zaboravimo taj password pa da ne možemo pristupiti našem računu, iako ima načina kako da se pristupi kad se zaboravi, ali eto, za prvi put zapišite, najbolje je da zapišete taj password i negdje ga pohranite da bude uz vas, tako da u svakom momentu možete pristupiti svom računu. Ima ovdje sa strane jedno oko prekriženo koje u stvari simbolizira mogućnost da ova slova koja stavljamo i znakove kao password budu vidljiva. Nama vidljiva kad ih upisujemo, tako da ne bude zabune i da možemo u prozoru confirm da možemo prepisati isti mail identičan onome, isti password identičan onome gdje smo ga ovdje i napisali. Evo, ja sam ovdje za potrebe ovoga webinara uzeo jedno fiktivno ime, Ajdin Ajdinović, kako bih vam pokazao kako možete i vi upisati svoje podatke. Ima ovdje nekoliko bitnih stvari za one koji nemaju još iskustvo kako se kreira Gmail, da ih pojasnim. Dakle, stavili smo ime i prezime, sada traži username da bude, da odaberemo, dakle, ono što smo rekli, da Gmail nekako odražava personalitet onoga koji ga šalje. Znači, ljudi uobičajeno da stave svoje ime i prezime kao ovaj prefiks u e-mailu. Tako da bi ovdje, recimo, ja sam ovdje stavio Ajdinović da bude, naravno, to je vrlo važno da se kaže da prezimena koja imaju č, š, đ, dakle ove interpunkcije naših jezika, da to Gmail ne prepoznaje, tako da ćemo morati uvijek staviti umjesto č stavit ćemo c, umjesto š stavit ćemo s i tako dalje. Tako da sam ovdje morao napisati Ajdinovic. Međutim, kad sam to upisao, dole piše that username is taken. Znači, zauzeto je ovo već ime. Probaj neko drugo. To je, dakle, i dole je Google ponudio nekoliko opcija koje su slobodne. Piše Ajdinović 918, Ajdin Ajdinović 71 i tako dalje. Dakle, Google sam dadne vam opciju šta da stavite kako bi vaš mail profunkcionirao. Kad ste to odabrali, kliknete Next.
I sada imamo još nekoliko stvari da personaliziramo prije nego što račun proradi. I ovo je važno da se uradi, da se stavi svoj broj telefona, svoj broj mobitela. Vidjet ćemo u kasnijoj fazi zašto je to potrebno. Ako slučajno izgubite password ili nešto, telefon je taj koji vam može poslužiti kao recovery opcija, znači opcija za povrat e-maila da opet profunkcionira. Jer ljudima se često dešava da zaborave password, to se svakome dešava, zaista. Od mora passworda koje imamo na razne strane, jednostavno zaboravimo koji je naš password za mail, iako ako ponavljate stalno njegovo upisivanje, zapamtite. Ili ako imate negdje zapisano, uvijek vam je pri ruci i tako dalje. Međutim, ako zaboravite, broj telefona može biti opcija koja će ponovo reanimirati izgubljeni password. Dakle, upišete broj telefona. Ima još ovdje jedna opcija recovery email address, znači ako imamo neki drugi email već kreiran na nekom drugom servisu, na primjer na Microsoftu, Yahoo i tako dalje, ili na samom Gmailu, onda nam može poslužiti taj email, upišemo ga ovdje, da nam bude recovery email, odnosno da u slučaju zaborava passworda pozovemo se na naš stari email na kojem će nam doći podaci koji će nam pomoći da ponovo osvježimo svoj račun. Dakle, ovdje upisujemo već postojeći neki mail koji imamo na nekom drugom servisu. Još je potrebno staviti godište kad ste rođeni i naravno spol, next, i evo bližimo se konačno kreiranju našeg akaunta. Ostalo je još da potvrdimo da smo pročitali ove uslove koji su ovdje predviđeni, to su neka pravila privatnosti. Kad se složite, dolazite konačno na glavni panel, welcome, i evo nas, dakle račun je kreiran i sigurno pametno možemo nastaviti dalje. Nudi nam se još opcija da odaberemo kako će naš Gmail izgledati. Pa imaju neke tu 3 opcije. Ajde sad da se držimo ove default, znači default opcija. Pa ćemo je potvrditi. I evo nas konačno na e-mailu. Sad kad smo kreirali naš Gmail account, nalazimo se na stranici koja će se uvijek otvoriti kada pokrenemo naš Gmail email. Ono što bih želio sad objasniti je da vidimo ulogu ovih tabova koji se nalaze ovdje, koje vidimo ima i ta neka 3 taba, primary, social i promotions. Primary tab, u njemu će dolaziti sva pošta kojom mi korespondiramo i koju šaljemo bilo đacima, bilo drugim nastavnicima, kolegama i tako dalje. Dakle, svi će biti svrstani u tab primary, dok u tab social tu ćemo naći svrstane e-mailove koji su vezani za naše socijalne akaunte. Ako imamo recimo Facebook profil i odabrali smo da se na Facebooku logujemo sa Gmailom, onda će obavijesti s Facebooka dolaziti u social tab. Isto tako i ako smo se logirali na Twitter sa Gmailom, onda će dolaziti obavijesti i sa Twittera. Znači sa socijalnih medija dolaze obavijesti na social tab. Na tab promotions dolazit će obavijesti sa onih digitalnih alata na koje smo se također prijavili sa Google accountom. Ako se sjećate, malo prije sam spomenuo da većina digitalnih alata traži logiranje, a i kada se logiramo sa Gmailom, onda će u budućnosti upravo na mjesto promotions dolaziti obavijesti od tih digitalnih alata, da smo se prijavili, da promijenimo password i tako dalje, o čemu ćemo jedne prilike i govoriti. Dakle, to bi bio ovako kratak pregled osnovnih funkcija Gmaila, a sad bih želio da nekako
prođemo taj prvi važan korak, a to je da napravimo taj email, da ga pošaljemo. Dakle, vidimo ovdje jedan križić i piše compose, dakle kreiraj. Kad kliknemo tu, onda će se pojaviti jedan prozor. To je ovaj prozor ovdje. I gdje mi trebamo upisati podatke kome šaljemo, dakle tu, kome. Tu ćemo upisati e-mail osobe kojoj šaljemo našu poruku. U toj rubrici može biti više mailova. Znači, ako istovremeno šaljemo istu poruku više ljudi, onda može na tom mjestu tu da budu svi zajedno ti mailovi kome šaljemo. To je jedna odlična stvar, tako da mail se znači može cirkularno poslati velikoj grupi ljudi, onoliko koliko imamo mailova. Subject je tema, naslov naše poruke i tu ćemo upisati naslov kojim želimo da prvo vidi onaj kome se mi obraćamo, on će prvo vidjeti taj naslov kada dobije e-mail. U dole ovom najvećoj rubrici, najširoj, mi ćemo tu pisati tekst poruke. Tu dakle slijedi tekst poruke koji ćemo poslati i ona može biti velika, možemo i priložiti i fajl teksta, dakle može biti neograničeno mnogo. Možemo priložiti jedan od fajlova, znači ovdje na attachment. Vidjet ćemo kasnije i ove druge opcije, sad da ne idemo dalje detalje. Gmail je jednostavan, ali dosta treba iskustva da shvatimo kako to sve radi i kad shvatimo vidjet ćemo da to zaista sve fluidno ide. Sljedeći korak, nakon što napišemo poruku ili dodamo neki attachment, ovdje attachment znači nešto što ide uz mail, onda ćemo kliknuti send i poruka je odaslata. Ovdje sam napravio mali primjer, poslao sam taj mail na adresu pcškolara@gmail.com sa nazivom pozdrav i tekstom zaista nam se dopada ova lekcija o kreiranju Gmaila. Poslao sam to i evo došlo je to na PC Školarac, dakle poslato je. Vidite ovdje oznaku send. To je oznaka koja u toj rubrici send ćemo zapravo naći dokaz da je naša poruka otišla. I evo kako vidimo u toj rubrici stoji ova poruka koju smo poslali na Gmail, PC Školarac, a ne zaboravimo da u inboxu se nalaze poruke koje nam dolaze. Znači send su poslane poruke koje smo mi poslali, a u inbox dolaze poruke koje su nama poslate. To je važno da se zna. Želio bih još da se vratimo na neke postavke, jer to smatram zaista važnim da bismo personalizirali naš Gmail. Dakle, vidjeli smo kako se šalje poruka, to je najvažnije, ali isto tako ove postavke su također bitne, jer one će kasnije se odraziti na naš rad. Pa evo da vidite ovdje u desnom uglu, ovdje će se pojaviti prvo slovo vašeg imena i prezimena. Kako sam ovaj akaunt registrirao na ime Ajdin Ajdinović, ovdje se pojavilo slovo A. Kada tu kliknemo, pojavit će se znači naš e-mail, Gmail sa svojim nazivom i našim imenom i prezimenom, a onda kad upremo upravljajte svojim Google računom, otvorit će se u našem browseru otvorit će se novi tab u kojem možemo još dodatno personalizirati
naš Gmail. Ovdje bih obratio pažnju na sekciju Personal Info. Kada kliknemo na to, otvorit će se naši personalni lični osobni podaci koje smo već ranije unijeli kad smo registrirali naš račun. Tu je naše ime, rođenje, pol, password koji smo kreirali, kontakt info, znači naša adresa Gmail, ali ako se sjećate i onaj email koji smo označili kao recovery email koji služi u slučaju da zaboravimo password našeg maila, onda na ovaj mail koji smo ovdje stavili, ovo sam ja stavio ovdje jedan fiktivan mail, naravno vi ćete staviti svoj stvarni mail ako ga imate, ako ne može poslužiti broj telefona i ovaj ovdje broj je isto fake, znači stavit ćete svoj broj telefona koji će poslužiti kao recovery. Ono što bih još želio da kažem, naš Gmail može se personalizirati dodatno tako što stavimo svoju sliku i to ćemo raditi kad kliknemo ovdje. Onda će nam se otvoriti ovaj ovdje okvir u kojem imamo 3 opcije. Znači možemo ovdje svoju sliku da u tabu Upload Photos, znači Upload Photos, možemo ovdje da uploadiramo svoju sliku koju imamo već slikanu. Ako je imamo pohranjeno, onda ćemo je skinuti sa Your Photos ili imamo ugrađenu kameru na laptopu, možemo se uslikati tu odmah direktno. I nakon toga smo personalizirali naš email sa našom slikom, tako da onaj koji dobije naš mail vidi našu sliku i odmah zna i kome se radi, osim imena i prezimena koje piše uz taj mail. Evo vidite, Google je iz nekog razloga prilikom personaliziranja otvorio ovaj drugi tab, a nakon što smo završili sa onim, vraćamo se ponovo na ovaj ovdje gdje je glavni okvir u kojem se nalazi sva naša korespondencija. Pošto vidite ovdje ovaj zelenu podlogu, zaboravio sam da vam kažem, a evo sad ću kazati, ovo je jedan estetski moment koji možete, a ne morate uraditi, ali evo, po mom mišljenju je zaista lijepo da ovako bude na ovaj način odabrana ova personalizacija. Znači ovu podlogu zelenu sam stavio tako što sam ovdje kliknuo odabir teme i tu sam našao razne slike koje možete sami postaviti, isprobajte to čisto onako eksperimentalno i vidjet ćete da tako možete ukrasiti ovaj svoj Gmail, da to sve bude interesantno. Ima ovdje još ovaj jedan točkić koji bi želio samo da vam kažem da se i tu mogu napraviti dodatna podešavanja. Dakle, ovdje piše na engleskim razne poruke, display density, configure inbox, settings, TMS. Sve ovo, dakle, su dodatne opcije koje evo sad nećemo razmatrati jer imamo dosta toga još da kažemo što je važno. Jedne prilike se možemo i na to osvrnuti jer ima vrijednih stvari. Naravno, ako budete nešto želili dodatno na tu temu, možete nam se javiti e-mailom, možete poslati poruku ili na Facebook ili na e-mail i tako dalje, pa ćemo vam dodatno dati objašnjenje kako se koriste upravo te funkcije. Ono što sam još htio da kažem jeste ova jedna mala oznaka pored naše oznake slova A, koja označava početno slovo našeg imena. Nalazi se ovaj jedan kvadratić sastavljen od 9 tačaka. Kad tu kliknemo, tad show počinje. Dakle, kad smo kliknuli tu, onda nam Google otkrije u stvari svu svoju kompleksnost i sve ono što nam nudi taj Google account. Zapravo, klikom na to dugme, mi smo otvorili panel u kojem se pokazuje šta sve dobijamo sa registracijom Google accounta. Pa evo vidimo tu da
preko Google akaunta možemo personalizirano koristiti e-mail, Google Search, Maps, YouTube, Play, Gmail, kontakte, Google Drive, koje ćemo kasnije još malo i objasniti, Translate, Photos, Duo. Za svaki od ovih bi bilo potrebno objašnjenje. Neki su vam sigurno poznati, neke od ovih aplikacija su vam poznati, neke su nove, kao što je na primjer Duo. Duo služi za komunikaciju putem Googlea preko video servisa. Znači, to je nešto novo, to ćemo se jednom osvrnuti drugom prilikom, ali ono još što sam htio da kažem i što sad dolazi najvažnije, kad scrollamo ovdje ovom sivom ručicom, pomičemo se niže i onda nam se ukažu dodatne aplikacije koje se koriste u radu i koje su nastavnicima, prosvjetnim radnicima generalno jako, jako korisne. Ovdje se nalaze znači ikonice, ovo su ikonice ovih alata koji ovdje vidimo 9, njih ima daleko više, ali ovdje su neka istaknuta 9 alata, 9 digitalnih alata koji su po mom iskustvu fantastični. Svaki bi od njih preporučio da koristite, a dosta su kompatibilni sa Microsoftovim alatima. Recimo Google Docs se može usporediti sa Wordom. Dakle, ima slične funkcije kao Word, integrira, ali razlika je u odnosu na Word, on je integrisan dakle, u Google, tako da vrlo jednostavno šaljemo te dokumente, dijelimo ih, uređujemo i tako dalje. Google Sheets je pandan Excelu u Microsoftu, dok je Google Slides pandan PowerPointu. Znači ono što radite u PowerPointu možete raditi u Google Slidesu, što je fantastično. Znači isto prezentacije možete napraviti putem ove aplikacije. Tu je Blogger koji možete koristiti da podignete svoju stranicu, web blog na koje možete stavljati raznorazne članke. Fantastična aplikacija. Hangouts koji služi za komunikaciju, video, audio i o svemu tome može se još dosta toga kazati, ali sad bi se fokusirali samo na ove alate koji su primarno potrebni. Inače, nastavnicima često kažem da uopšte ne treba hrliti i probati sve moguće alate. Dovoljno je fokusirati se na 1-2 alata koji su nam prijeko potrebni i koje nalazimo da su nekako srodni sa našim potrebama i na njih se fokusirati kako ne bi trošili energiju na stalno usavršavanje i gledanje kako radi ovaj alat, kako radi onaj alat. Znači to ne u početku. Znači u kasnijoj nekoj fazi, nakon korištenja e-maila i Gmaila, dakle postepeno ćemo ulaziti i provjeravati kako rade ovi alati i vidjet ćete da to postaje sve dio našeg ukupnog znanja koje možemo integrirati u sistem koji se zove učenje na daljinu. Ovdje je još i Jamboard, to je alat koji služi za crtanje, fantastičan je. Classroom o kojem bi mogao pričati mnogo, koji je zapravo revolucija u učenju. Sve ove alate koje sam pomenuo, Classroom integrira na jednom mjestu i postaje prava virtualna učionica uz pomoć koje komuniciramo sa učenicima, sa studentima, šaljemo im materijali i tako dalje, o čemu će biti jednom posebno govora. Naravno, tu su i collections u kojem bilježimo naše sve interesovanje na internetu, na webu i ostaju tu na jednom mjestu kao pohranjena koje možemo kasnije dijeliti, koristiti i tako dalje. Eto sam na neki način pokušao da vam predstavim šta sve Google ima, koje potencijale sve ima, a posebno bih želio sad i da se obratim pažnju na Google Drive, jer zapravo to su same esencije. Znači Gmail, Google Drive, to su osnove koje čine rad sa servisom Google zaista ugodnim i koje nas vode ka pravom putu učenja na daljinu.
Ostalo je još da objasnim kako radi Google Drive, ta fascinantna aplikacija Google servisa koja omogućuje pravu interakciju učenika i učitelja. Dakle, Google Drive, do njega dolazimo na taj način što sa stranice na kojoj imamo svoj Gmail account kliknemo na onaj poznati kvadratić ovdje kraj slike i kad tu kliknemo onda se ovdje otvore one opcije gdje ćemo izabrati Google Drive i onda se pred nama pojavi prazna stranica na koja je u stvari isto kao u Exploreru u Windows Exploreru na našem kompjuteru. Stranica na kojoj nema nikakvih fajlova. Znači ovo je početna stranica kad smo se tek registrovali. Da bismo imali neke fajlove ovdje i da bi počeli, da bi ih mogli šerati, moramo ih prvo uploadati. To je vrlo jednostavan proces. Dakle, klikom na moj disk odaberemo učitelj datoteke. Ja ovdje se osvrćam samo na one zaista osnovne funkcije koje nam dozvoljavaju da odmah krenemo sa radom bez istraživanja svih detalja. Ono što nam je najpotrebnije je da možemo odmah krenuti. Kasnije možemo razrađivati i postavljati pitanja i istraživati helpove, pomoći, manuale u kojima piše detaljnije kako se koristi Google Drive, ali za početak bitno je da znamo osnovne funkcije. Znači kako učitati datoteku koju kasnije možemo šerati. Dakle, učitaj datoteku. Onda nam se ovdje otvori prozor sa našega kompjutera gdje odaberemo fajl koji želimo šerati. Kao što smo rekli, Google Drive može da primi bilo koji fajl sa bilo kojom ekstenzijom od Word dokumenta, PowerPointa, audio fajla, video fajla, slika, grafika, bilo koji format koji se koristi u kompjuterskom svijetu. Dakle, odaberemo, recimo ovdje ćemo odabrati jedan PDF dokument. Dakle, odabrali smo, kliknemo ovdje otvori. Nakon toga počinje prijenos i ovdje u desnom uglu će nam se pokazati da prijenos je započeo, a kada se dovrši ovdje će biti jedna oznaka, zeleno, da je prijenos dovršen i ovdje ćemo ugledati svoj taj prvi fajl koji smo uploadali na svoj Google Drive. Šta se sad dešava? Ovaj fajl koji se nalazi na Google Drive je sada potpuno djeljiv. On dakle više nije na našem kompjuteru, on je u oblaku. I on je sada potpuno djeljiv. Mi ako imamo mobitel, mi možemo pristupiti sa mobitela ovome fajlu. Ako imamo pristup nekom drugom kompjuteru, mi možemo pristupiti i doći do ovoga fajla na nekom drugom, tuđem kompjuteru, školskom ili neke institucije. Dakle, dovoljno je da se logiramo, ukucamo svoj Gmail account, uradimo ono kako smo došli do svoga Google Drive-a, kliknemo i tu ćemo naći one naše fajlove. Dakle, imamo praktično pokretnu pohranu podataka. Znači, sve što smo pohranili uvijek ide sa nama. Evo, ja sam ovdje stavio jedan dokument, vi možete staviti još 1000 i dok ne ispunite kvotu od 15 GB. To je zaista jako mnogo fajlova. Ima ovdje jedna opcija, a moram je spomenuti pošto ovdje ovo plavo se pojavljuje, kaže nabavite disk za radnu površinu. Iako je to jedna, mogu reći naprednija opcija, jer traži instalaciju. Kad ovdje klikneš preuzmi, u stvari će se preuzeti jedan exe file koji se instalira na kompjuter i koji onda na kompjuteru kad pohranjujemo sasvim drugi način pohrane. Ali to bi onda mogao objasniti u jednom drugom webinaru, da nam ne uzima vrijeme, jer je važno da shvatimo ove osnovne principe. Ali eto, morao sam pomenuti budući da se ovdje pojavljuje ovako upadno. Pa eto, samo da spomenem. Dakle, uploadali smo svoj prvi fajl. Ako želimo da ga podijelimo, kliknemo na njega desnim klikom i onda se pojavi dijeljenje sa drugima. Znači dijeljenje sa drugima. Ovaj prozor.
Na njemu će se pojaviti opcije, kada ovdje kliknemo na olovku, možemo podijeliti dokument tako da onaj koji ga dobije bude uređivač, komentator ili pregledavač. Svaka od ovih opcija omogućava onoj strani koja će primiti taj dokument kome želimo poslati, na primjer učitelj učeniku, da li želi da samo to učenik pregleda ili nešto želi da komentira ili želi čak da promijeni taj akt ili taj dokument koji šalje. Ovisno od toga, ovdje ćemo znači odabrati jednu od opcija. Evo ovdje je po defaultu uređivač, pa ću ja zadržati tu opciju i poslat ću na e-mail od našeg magazina digitalnog PC škola Gmail. Poslat ću ovaj fajl, znači sa ovdje porukom pročitaj ovaj radni dokument. Pošalji. Dakle, odabrao sam Gmail kome šaljem ovaj fajl. I ovdje će sada, evo vidimo da ovdje je došla poruka od Adina Edinovića da je poslao fajl u PDF-u. Kada kliknemo na taj e-mail koji smo primili, ovdje će nam doći obavijest da smo primili taj fajl. Ovo je sada govorim iz ugla osobe koja je primila taj fajl. Na primjer da sam ja učenik i sad mi je došao fajl od učitelja koji je on poslao malo prije taj PDF dokument. Evo još jednog primjera kako recimo poslati sliku, ali ovoga puta obrnuto. Učenik šalje sliku učitelju. Otvorio je jednu sliku na svome Google Drive-u i želi da je podijeli. Pri tome ima jedan svoj komentar na sliku. Znači kad se ovdje klikne na sliku, pojavit će se ova jedna rubrika u kojoj može upisati se komentar i onda poslati. Kliknemo ovdje na dijeljenje. Dijeli, znači ovo je sad iz pozicije učenika. Dijeli. Poruku dobija Ajdinović Ajdin, dakle učitelj, gmail.com. Ovdje se doda neka bilješka ako želimo. I evo sada mi kao učitelj, znači opet se vraćamo na poziciju Ajdin Ajdinović, dobili smo ovaj fajl koji nam je poslao učenik, dobili smo ga, ali vidite, primijetite gdje je on sada. On je u folderu dijeljeno sa mnom. Dakle, u folderu Moj disk se nalaze naši fajlovi koje smo mi kreirali i koje dijelimo, a oni fajlovi koji drugi dijele sa nama nalaze se u folderu dijeljeno sa mnom. Eto, to je ovako vrlo, vrlo važno da se zna. Ovdje možemo, znači, imamo ovdje opciju kako hoćemo da vidimo ovaj ekran. Pa umjesto velikih slika mogu da se ovako pojavi niz ovih oznaka sa malim sličicama. Znači ovdje se mijenja, ovdje se ta opcija mijenja. Možemo kreirati i mapu ili fasciklu ili folder, kako god želite. Na taj način što kliknemo ovdje Moj disk, pojavi se opcija Nova mapa. Evo ovdje sam ja napravio jedan primjer, slika, znači slike. I nakon toga ovdje se pojavi znači folder slike. Kad dvoklik napravimo na folder slike, tu možemo da pohranjujemo slike, neke druge slike pojedinačno i tako dalje. Znači možemo da kreiramo neograničen broj foldera i da u njih svrstavamo materijal koji imamo. To je jedna velika, kako vam rekao, organizacijska caka koju većina vas možda na kompjuteru svome također radi. Dijeli fajlove u fascikle kako bi se bolje snašao. To isto možemo raditi na Google Drive kreirajući ove mape i u njih sortirajući slike. Evo ja sam ovdje kreirao dakle jednu mapu slike. I evo sad sam još htio nešto da pokažem. Zapravo kako da s pozicije učenika, zapravo ja radim s jednog drugog foldera, s jednog drugog akaunta PC školarac i sad želim sa tog akaunta da pošaljem na učiteljev akaunt čitav folder, u ovom slučaju Instagram. I sada kad kliknem tu, dakle, mogao sam da čitav folder na isti način sa desnim klikom i odabirom dijeli
upisivanjem e-maila pošaljem taj folder učitelju, koji će on također opet naći u onome folderu dijeljeno sa mnom. Dakle, ako je jasno, odabrali smo, znači ovo je sad druga strana. Ja to simuliram. Ovo je dakle jedna simulacija u kojoj druga strana, neko znači sa drugim akauntom ima folder koji je pun slika, sadržaja i tako dalje i želi umjesto jedne slike da pošalje čitav folder sa mnogim slikama. Klikne, desni klik, pojavi se odabir dijeli i na isti način kao onaj file podijeli se i onda ćemo ga naći ovdje udijeljeno sa mnom čitav folder. Evo ovdje na našem mailu istovremeno ćemo dobiti obavijest da nam je došla da nam je neko poslao čitav folder pod nazivom Instagram. Ovo je ranija obavijest da smo dobili onaj PDF dokument i tako dalje. Znači svaki put kad vam neko nešto pošalje, vi ćete dobiti i u e-mailu obavijest da vam je nešto došlo. Tako da ćete onda otići na Google Drive i pogledati šta vam je to došlo. To je fantastičan način da saznate i da budete u toku kad vam nešto dođe. Ako imate mobitel, na mobitelu se može podesiti da svaki put kad vam nešto dođe bude notifikacija zvučna, tako da vam to bude odlična obavijest da je upravo nešto došlo. Eto, to je bilo u najkraćem o Google Drive-u. Naravno, želio sam da se rukovodim principom jednostavnosti, korisnosti i zato sam u najkraćem pokušao da objasnim Google Drive, koji je zaista odličan digitalni alat, pored mnogih drugih koje možemo obraditi nekom drugom prilikom, ali evo sada neka to bude za ovaj prvi put. Želim vam zaista uspješan rad, želim vam da ovu izolaciju provedete kreativno i da ovo bude jedna divna prilika da budemo još korisniji nego inače. Hvala.